Hollywood. Svako se bar jednom u životu pita kako izgleda Hollywood. Na srpskom bi rekli Hollywood je sveta šuma. Ali Hollywood nije to. Ovaj gradić, deo Los Angelesa, nije samo sinonim komercijalnog filma i mesto gde živi najveći broj filmskih zvezda. Za više od 100.000 stanovnika Hollywooda, među kojima sam i ja, Hollywood je dom, mesto gde najbolje greje sunce i gde ne možete biti usamljeni. Dakle, ako vam se sreća osmehne da se budite u Hollywoodu, dan će vam početi napolju uz aktivan sport ili običnu šetnju. Canyon Park na hollywoodskim brdima je svakoga jutra mesto za okupljanje ljudi i pasa. Na ulazu ljubazni komšija već deceniju, koliko pratim, ostavlja slatkiše, vodu i voće i svako može da se posluži i ostavi novac ako to želi. Većina onih koji žive u ovom delu Los Angelesa su mladi, zato ne iznenađuje podatak da prosječan stanovnik Hollywooda ima samo 31 godinu. Osim engleskog, španskog i ruskog, koji se najčešće mogu čuti, ovde se govori i kineski, japanski, srpski, hrvatski i naravno bosanski jezik. Svi su ovde došli u potragu za svojim snovima. Negujući svoje telo, duh i želje, vode brigu o zdravoj hrani i pozitivnim mislima. Uglavnom su ljubazni i duže ljubivi, spremni da poziraju. Kamere su sastavni deo njihovog života. Zanimljivo je da su ovde i kućni ljubimci veoma duže ljubivi. Najčešće se psi prepisuju od lekara protiv anksioznosti ili osjećaja panike i usamljenosti, što se retko događa u drugim zemljama sveta. Penjenje na sam vrh je rezervisano za najupornije, silaženje je teže od uspinjanja. Ovaj park ima 2 odmorišta i sa tih mesta Hollywood je sigurno pod nogama. Ovde je i pušenje zabranjeno. Možda najbolji trenutak da razmišljate dokle ste došli i šta dalje je da pogledate grad sa bar jednog od odmorišta u ovom parku. Da biste se bavili jogom ili nekim aktivnijim sportom, u Canyon Parku ne treba da platite, ali morate da se prijavite isključivo preko Facebooka. Roosevelt Hotel je najpoznatiji hotel u Hollywoodu. Ova zgrada krije mnoge tajne razvoja filmske industrije i zaštićena je kao istorijska vrednost. Hollywood Boulevard je pak priča za sebe. Ovom ulicom šeta najviše turista na svetu. Samo 2003. godine Hollywood je posetilo 10 miliona turista, a svake godine najmanji broj turista je bio 3 miliona. Hod po zvezdama je nešto što najviše motiviše. U Hollywoodu, na istoimenom bulevaru i na Sunset bulevaru, poznatijem kao bulevaru slavnih, i ulici Vine danas postoji više od 2500 zvezda poznatih ličnosti iz sveta filma i muzike. Kuriozitet je da su samo do sad ukrali zvezdu legendarnog glumca crnogorskog porekla Gregorija Peka ili Pekovića, kako god želite da ga zovete. Ona je nestala 2005.
i kako original nije pronađen, zamenjena je kopijom. Ispred muzeja voštanih figura i legendarnog kineskog teatra i Dolby teatra obavezno šetaju svetski i domaći putnici namernici i ovde je veoma velika gužva i veoma je bučno. Sem običnih ljudi, ovde su i Batman, njegova draga, Mini, Jedi, Superman, Spider-Man i drugi likovi iz poznatih filmova. Dolar po dolar, a glumci pod maskama ovako zarađuju za život. Slikaju se s turistima i poziraju po ceo dan. Sa ovog mesta polaze organizovane turističke ture za obilazak mape kuća slavnih, za Disneyland i za veliki filmski Universal Studio. Iako je ovde večito proleće, leti je ipak znatno toplije i naporno im je da rade svoj posao. Naročito je zaposlena Mini i većinu ovih glumaca možete naći svakoga dana negde u obližnjem kafeu kako se druže. Kineski teatar je atrakcija za sebe. Ovde se obično događaju velike premijere, a sam plato ispred je veoma inspirativan, naročito deci, da izmere svoje stope sa stopama poznatih glumaca. I ovo stepenište funkcioniše kao pokretni klavir. Dok hodate, čuje se muzika. U trgovinskom centru oko Dolby, bivšeg Kodak teatra, sve drugačije nego kada se dodeljuje Oskar. Za svečanost dodele Oskara ovaj hol je pod crvenim tepihom, stepenište takođe, a izlozi prodavnica su pokriveni svečanim zavesama. Iluzija filma se prenosi na hol. I stvaran klavir, i svećnjak, i stolica za klavirom podsjećaju da film i pokretne slike zavise i od posmatrača. Ni kič ovde nije nešto od čega se umetnik distancira. Kič je sastavni deo života i bez njega nema ni Hollywooda. Iza kulisa obično stoje samo uspomene na vreme kada je cela filmska industrija nastajala u ovom kraju. Sada su produkcijske kuće i filmski studiji uglavnom u Burbanku, relativno novom naselju 10 minuta daleko od Hollywooda. Ali svečane premijere i sama dodela Oskara su baš ovde. Ovom ulicom prolazim svakoga dana. Mnogi mladi talenti se trude da baš na ovom bulevaru slavnih ostave svoj trag, makar na nečej fotografiji ili u nečijem sećanju. Iz ličnog iskustva mogu reći da nije svejedno ako imate loš dan, a šetate po zvezdama ili se na nekom drugom mestu na svetu. Pa čak i da vas junaci iz poznatih filmova i veoma vesela atmosfera u Hollywoodu kojim slučajem ne ohrabruju, imaćete priliku da sretnete veliki broj srećnih likova iz filmske industrije. A posle susreta sa moćnim rendžerima svakako ćete biti mnogo hrabriji. Najzelenije mesto u Hollywoodu je Griffith Park. Turisti ovde retko zalaze. U Griffith Parku je i jedan potok, moje najdraže mesto. Idealno za razmišljanje, veoma je tiho, ovde žive i zlatne ribice i retke biljke.
Nažalost, pre nekoliko godina kada je vreo vetar Santa Ana, koji duva iz pustinje prema Hollywoodu izazvao požar, sa obližnjih brda su se od nekud pojavili i kojoti. Oni su čak napadali pse u okolnim kućama. Osim pasa, i veverice su ovde kućni ljubimci. I one vole da se slikaju. Ako ima badema, jedu badem. Ali ako slučajno ima čokolade, onda jedu samo čokoladu. Za negovanje snova i ovde je vera veoma važna. Hollywood je pun raznih verskih građevina. Jedna od njih je i Ruska pravoslavna crkva Pokrova Svete Bogorodice na Gajel ulici. Da smo je snimali za nedeljnu liturgiju, ne bi se videla puna lepota i mir ovog mesta. Ovde dolaze pravoslavci, najčešće Rusi, da u molitvama jačaju svoju veru i volju, ali i putnici namernici da nekako, ako može preko veze, izmole svece i Boga da im pomogne na putu do zvezda. Čar ikonopisa i ikonostasa sa drvenim podom, tepisima i svećama svuda okolo u toku same liturgije je nešto što samo ovde može da se doživi, bar nedeljom. U crkvenom dvorištu nedeljom je organizovan ručak i onda se ovde govori gotovo isključivo ruskim jezikom. Na prvi pogled malo je verovatno da i ova crkva, kao i ostale zgrade ovde građena uglavnom od drveta i lesonita. Baš kao i ova buduća višespratnica, na prvi pogled lak plen vuku iz 3 praseta. Sem protiv požarnog stepeništa i kućišta za lift, ona ima još samo metalne šrafove i male spojnice. I susedna zgrada, jedna od najpoznatijih muzičkih produkcija, građena je potpuno isto. U Hollywoodu se obično radi noću, ali i danju u zatvorenom, najčešće u studijima. Ali se ponekad snima i na otvorenom. Najčešće umetničke fotografije. Tako je i stari negovani auto ovde veoma dobar model. Sve se vrti oko filma, automobila i slave. Za mnoge je pravi izazov ovde da po lepom sunčanom vremenu voze potočkaše. Motori su zvezde i na tepihu u jednom od sastajališta ovdašnjih bajkera. Bliže obali, uz Venice plažu, voze se i ovako, na rošulama punim jedrom. Neki pak uživaju da, kao ja, hodaju po plaži u same talase. Nostalgija se, verujte, ovako ne leči, osim ako ste iz Japana. Plaža je besprekorno čista, ovde čak i komunalna policija čuva kontejnere. Venice plaža je naročito puna za dane vikenda. Osim suvenira, ovde su i mali restorani i tereni za gotovo sve sportove. Internet je gotovo svuda na javnim mestima besplatan, kao i korišćenje terena za košarku, odbojku i druge sportove.
Na okeanu, blizu plaže, u najlepšem delu su kanali. Ovde i vožnje čamcima mogu da budu veoma uzbudljive. Naselje oko ovih kanala podsjeća na Veneciju, a stanovnici ovde sem automobila moraju da koriste i motorne čamce i baš uživaju u čarima kalifornijske klime. Automobili su ovde veoma neophodni. Milioni automobila prođu ulicama Los Angelesa, ali nisu svi isto vredni. Najvredniji automobili su obično veoma skupi automobili, dorađeni po specijalnim željama kupaca. Mnogi ljudi ovde svoje automobile vole odmah posle sebe i svog novca. Zanimljivo je ovde da je prosječan automobil, gorivo i osiguranje, kao i registracija za jedan mesec negde oko $500. Ovde je zabranjeno voziti sporo. To može ozbiljno da omete saobraćaj. Kažnjivo je gotovo kao prekoračenje brzine u Srbiji. Vozeći se jednom te istom vijugavom ulicom, Sunset bulevarom ili bulevarom Slavnih, kako se obično kaže, može se stići od Hollywooda do Malibu plaže oko 6-7 uveče za oko 40 minuta. Zato, ako na kraju pogledate na okean sa Malibu plaže ispred vila velikih filmskih zvezda, čini se da put do hollywoodske slave, bar simbolično, i nije tako dug.